Tala ka ring panalangin tamo ding kapatid taong magsadyang tanggap king sakramento ning matrimonyo. Mr. Jerome P. Katakutan, Manoknangan, Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, at Miss Nicole J. Munoz, Manoknangan del Carmen, City of San Fernando, Pampanga, ang makatakdang kasal king July 19, 2025, ang maganap keti king Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga. Mr. John Maz G. Sampang, Manoknangan San Nicolas, Bamban, Tarlac, at Miss Jessica L. Bemida, Manoknangan The Houselands, Pampanga, Panipuan, Mexico, Pampanga, makatakdang kasal king July 26, 2025, ang maganap king Parish of the Lord's Annunciation, San Vicente, Mexico, Pampanga. Mr. Eric S. Guanlao, Manoknangan San Jose, Santa Rita, Pampanga, at Miss Christine T. Pagku, Manoknangan Tierra Vista Subdivision, San Rafael, Mexico, Pampanga, ang makatakdang kasal king July 29, 2025, ang maganap king San Guillermo Parish, Villa de Bacolor, Pampanga. Nung ninuman po kaya katamoy ng ating balong nanumang bage, amalyaring maging sumbagal king kasal daring mesang bitla, sukat dang ipabalo king kura paroko o king opisina ning parokya. Kaniting banalamisa, yabe talam naman po king panalangin tamo, ing kapasalamatan na ning balayaning Mayo Papastol, antimuri ning kapasalamatan dari Peter Pan Funeral Parlor and Chapel, Gloria Matic, Remio and Alma Carrion, Miss Corazon Nicdao, Lourdes Escoto, Cherry Gamboa, Dali Kanda and family, Enrico Morales and family, Nelson Drugstore, Jen's Chocolates Store, Mr. and Mrs. Harry Escoto and family, Sweet Avenue Food Services, Rosario Castro, James Dominic Macabulos, Mr. and Mrs. Marlon Mendiola, Ramir Navarro, Sunny Dong Navarro, Rosan Santos, paraking makapasubaling kayaduanan dari Alicia N. Sanya, Mamerto N. Sinya Dizon, Eduardo N. Regina Gomez, PJ N. Fatima Gomez, paraking Doke Baita ng Joshua Tapnyo, paraking malagwang kapaldanan dari Cesar B. Gueco, Alex T. Cruz, Mark Raven Aquino, Adelina Yalong, Iulino, sana king kayarian ng maligaya ring kapatadtang mayang lalong-lalo na yung kaladwa dari Among Bong Gopez, Among Mar Miranda, Jose Kasupanan, paraking kayang 5th year death anniversary, Rosalie Lampa, paraking kayang 1st year death anniversary, Wilfredo Manalo, Pablita Masahol, paraking karelang 9 days, Feliciano Daag Sason, paraking kayang 40 days, Mark Christian, Segundo, Isabel, Manuel Sr., Ruben, Arturo Sr., Milagros, Marisa, Isabelita, Jonisha, Asuncion, Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Jerry, Manuelito, Teofilo, Rosa, Robin, Francisco, Alvin, Fernando, Loreta, Melquiades, Jose, Fatima, Benedicto, Tatang Mau, Fer, Fernando, Reynaldo, Aurea, Aidaluz, Pedro, Rogelio, Hener, Fernando, Asuncion, Dalisay, Danilo, Gregorio Jr., Manuela, Apolonia, Angel, Antonio, Gregorio, Ursula, Melencio, Ruperto Sr., Lourdes, Alfredo, Emilia, Jose, Pablo. Miti po nanting metong nga familia, talakad kopot makyabe, king dalit apamuklat. Malit masaya, pintero
Anting meto nga pamilya ning Dios makatipon tamo king lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Ing kapayapan, ing lugod, at ing kasalpantayanan ay pagkalob ning Dios igpa, at ning Ginoong Heso Kristo, mantabe sanang parati kaya kayongan. At keka antimorin. Ing solemnidad ng Apostol San Pedro at San Pablo. I Pedro, apamuntok daring apostol, i San Pablo, at alapanaral karing pagano. Adwang asyas ning Santa Iglesia. Paganaka kaya katamo, itamong balayanan ning Diyos, ding pamuntok at miyembro ning Santa Iglesia, nga na ning ginuging Ebanghelyo, ibiyeke kaya kayong susi, na anumang ipaintulot mo, mipaintulot ka rin man banwa. Ene sambutan ning pasbol ning impyerno. Uling makatalakad tamo babo ning bato. Yapin ni Kristo. Nya batang maging karapat dapat makisulo king dulang ning Ginoo kaniting Eucharistia. Misan pa anyawaran tamo ing pakalulo ning kaya katangig pa. Karing kakulangan, kasalanan, na kaya katang arapat. Mitmong kapakumbaban nga tamong sumisi, aminan ko, King Dios ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, mga manu, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipanigapuko kang nuwa na Mariang Kapilanmang Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Dios, aginuta mo. Ing Dios sa mayupayan tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tam. O Diyos sa ginumi, kakatmuan meng kagalangan at banal at tula ingaldoyti, king kapagmasusyan king solemnidad dari Apostol San Pedro at San Pablo. Ing banal a kapulungan mo, atuntunan na sana king sablang bage, ing tirura reting pigmulan ning kasalpantayanan. Itiadwan mi king kapamilatan ning ginuming Jesucristo ang anak mo, Diyos ang mabibye at magari kambemo, king kametungan ning banala Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Kanita mo ring panahon na ito, pigmula na lang linupig Herodes ding miyembro ning iglesia. Pepatabtab ne batal Santiago, ing kapatad ng Juan. Inyang ikit ng iti may kaibietula karing Hudyo, sinduna po at peparakap ne i Pedro. Iti milyari kanitang kafiestan ding tinape aalang lebaduro. Kaibat ding dekap i Pedro, delare king sukulan, at karinde piliwas-liwas ginwardyan, ding apat a grupong sundalos, tsapat lakataw balang grupo. Isipan ng Herodes, ingiarap ne karing memalen Hudyo, kalabas ning Paskwa. Inyame natili yaking sukulan i Pedro. Dapot menalangin lang tayimtim king Diyos para kayo ding miyembro ning iglesia. Kanitang benging bayune iyarap Herodes king balen. I Pedro matutudya pilatan ding aduang gwardya. Makataliya karing aduang tanikala. Atin mo namang gwardyang makabante king pasbol ning sukulan. Kabudabud ing metong anghel ning Ginu at tsukilob ning sukulan at sinlaging sala karin. Tepik ne pagoning anghel i Pedro, ginising ne at nga na keya, malagwa, mibangon ko. Kanita mo rin may balagla karing gambat na ring tanikala. Sinabi na kanita ning anghel, miblas ka at isulod mo la ring sandalyas mo. Memintuya i Pedro at nga na keya ning anghel. Magbalabal ka at tuki ka kanako. Tikyan ning Pedro luwal ning sukulan. Makanyan man, nabalo ka nito nung tutuing daraptaning anghel. Bala na manina piyamu. Linabas laking mumunang bante. Kay bot king kadua, at ikwarang miras king pasbulbakal, palwal papunta king syudad. Mibuklat siyang dili na ing pasbul at may laos lang linwal. Tinuntun laking metong amalating dalan at bigla ning likwan anghel i Pedro. Kanita na api bule-bule Pedro ing milyari keyo at ngana. Ngeniku apipihu king iti tutupin. Tinubod nening Ginu ing keyang anghel at linigtas naku king gamat ng Herodes at king sablang bagi tatangkarang daptan ding memalen ning Hudyo. Ingamanu ning Ginu. Salamat King Dios. Dalit tapakibat ing anghel ning Ginu iligtas na laretang makitakot keya. Ing anghel ning Ginu iligtas na la retang makitakot keya. Pasalamatan kay ing Ginu kapilanman. Labi ko elatok ng pupuri keya. Ing Ginuyang pagmaragol ko, makirandam kayo at tumula, ikong mayayalipusta. Ing anghel ning Ginu iligtas na la retang makitakot keya.
Parangalan niya kambeku inginu, miyabe-yabe tayang puryan ingkeyang lagyu. Menigapuko inginu at peki bata naku, karing sablang takot ko, linigtas na ako. Ing anghel ning Ginoo iligtas nala retang makitakot keya. Lumawi ako kaya at tumula kayo, at eko mipakarine. Ing taong maliligalig, king Ginoo minawusyo, at yo pekiramdamane, king sablang dusano, kinabus ni. Ing anghel ning Ginoo iligtas nala retang makitakot keya. Ing anghel ning Ginoo babanteno retang makitakot at gagalang kayo, king panganib liligtas no po. Pilasan niyo at subukan ing kayang kayapan, tumulayo ing taong kayo magsantungan. Ing anghel ning Ginoo iligtas nala retang makitakot keya. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat Pablo kang Timoteo. Lumawot, misakripisyo na ako. Uling dinatang naing oras, ning paglako ko ketiking yato. May kilaban kong mayap, king pamakiligligan. Atuparan ko na ing kanakong parasan. May natili kong tapat, king kasalpantayanan. Ngini tanggapan ko ne ing korona, ning tagumpe, ami sadya para kanako. At ing Ginoo, ing banala ukum, yang miputong kareng korona, king aldo ita. Emu kanako, nune patina karing sablang malugod. Maninaya king panyatang ng pasibayo. Dapot, inantabayanan ako at dininansikan ng Ginoo. Ban apasyag kung ganap, ing amanin ning Diyos kareng pagano. Miligtas ko king asbok ning leon, ing Ginoo linigtas na ako, king sablang marok, at yamo rin ing miyatad ka na ako, king kayang kayarian. Kiyaya ing ligaya, king kapilan paman. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Ika i Pedro at babaw niting batu, italakad ke ing iglesia ko, at ding pasbol ning impyerno, ere daigan.
Ing Ginoo mantabaya kaya kayungan. At kaya ka antimorin. Pamipasyag king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Inyang mira siya, Jesus banda balening Cesarea de Felipe, kitang na karingalagad, agpangking sasabyan daring tao, nino kano inganak ning tao. May kibatla, di nga liwa sa sabyanda, king ya iwan amaminyag, di nga liwa sa sabyanda, king ya i Elias. At ati namang sasabing ya ing propeta Jeremias o metong ya karing propeta. O ikayo nga nang kinot ang karela, nino ako. May kibat ya i Simon Pedro, ika ing Kristo, ing anak ning Diyos amabye. Nga nang Jesus kaya, Simon, anak ng Juan, mapalad ka, ulinging sinabi mo, meni batan king tao, nune kang igpakong at tsubanwa, ya mismo ing pepabalo kanita keka, at ako sasabyan ko keka, ika i Pedro, at babo niting bato, italakad ke ing iglesia ko, at ding pasbol ning impyerno, ere sambutan. Ibyekula keka ding susi ning kayaryaning banwa, nanuman inge mo ipaintulot ketiking yato, mo naman mipaintulot karin banwa. Nanuman ing ipaintulot mo ketiking yato, karin man banwa mipaintulot. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pa abak po, kaya kayungan. Kutang. Noong halimbawa, misa na Domingo, di natangko keting kaya katampi samban, malasing ko. Kabang magmarcha kami, sure-sure ko. Ko balo yung pangayaso ko. At migmisa ko. Ingkutang, maging niya kayang katawan ng Kristo yung tinape, maging niya kayang daya ng Kristo yung ngalak, ng palagayo po. Malasing yung pari, valid yung misa? Ha? Aliyah? O halimbawa, ating metong nga doktor, panganak ya, Katoliko ining doktor, ikit na ining baby. Katoliko la naman ning pengari. Ining baby, alumwat. Mga metong yang oras bumye. Tinyang congenital issue. Bininyag na ning doktoring anak. Bibinyagan da ka, kinlagyo ning igpa, poning anak, ang po yung Espiritu Santo. At mete ning anak. Kutang, valid jay tambinyag ning doktor? Valid ya? O ba mo valid ya? Uling? Man pari tan doktor o ba't valid yung binyag na? Uling? Uling in danger of death. Nino mang Katoliko o nino mang bininyagan, malyari ang maminyag. Ne po. O magbalik takit ang paring malasing. O itang paring malasing, migmisa ya, valid yung misa na. Kasakit yun namang ituro. Valid ya. Valid ya. Bakit? Uling ketang doktor, bistaman niya pari, mayor din, king ketang kasal pantayanan, paniwalan tamo, ing maminyag ketang mamamate, bingot, i Kristo mismo. Ketang paring magmisang malasing,
Paniwalan tamo, bistaman malasing ay pari, i Kristo aliya, yung magmisa. Nyapin, valid yung misa. At intamo nga usan, king Latin, Ecclesia Supplet, ngara. Imburinan sa biyanini, nano maning kulang, nano maning depektibo, king ministro, king pamanganap na kareng sakramento, kakatmuana ning Santa Iglesia. The church provides. The church supplies. Nga na. Kanyapin, valid yung sakramento. O yan, mayari na ko magpari. At ino ko bahalog in theology. O bata sabi tayo ni, nga na ning ginuging ebanghelyo, ibiye ko laki ka ring susi ning kayarianing banwa. At baboniting batoy talakad kayong kanakong iglesia. Ine sambutan ning puwersa ning impyerno. Nga na. Kaya tatapang mo muna. Ibiye ko laki ka ring susi ning kayarianing banwa. What does it mean to be given the keys of the kingdom? Nanong buri ng sabyan? Ikayo po aranasan nyo na? Dininanda kong susi ning balena ning kaluguran mo? Halimbawa, mo nomang katubale. Era ka katubale, eda ka kamag-anak. Pero pigkati walanda kang susi ning baleda. O halimbawa, nga na mo, o ini pare, bibigay kaya kayong susi ning baleko. Botang waya kaya kay kumari, malyari kang muli kaya kami. O yan, tiga sarili susi. Namburi ng sabyanita, pagtiwala na ka ning kumpari mo. The person trusts you enough to be given access to his or her life or their family. Imagine, di niya nakansusi. Milub ka kung kapilan mo buri. E naman mo isipan nung iakot mo rin appliances na po rin grocery na. To be given the keys means trust and authority. Inyang bibiyela rin susi, Kam Pedro, uling karapat dapat ya. Uling yang peka magaling ka rin apostol, niya kaya lami biyeren susi, aliman. Tablala mong Judas, parehas tempikano lang gino. O ba't may biyela kang Pedro? Uling yang peka matapat? Not at all, ali. May biyela rin susi kaya, uling karapat dapat ya. Nune, uli na mo ning grasya na ning Diyos. Grasya na ning Ginoo. It is plain and simple, a gift. A gift. Regalo. O nung makanyang pala, alala nga pagbaragol, deng midinan susi, king Santa Iglesia. Alala nga pagmaragol, biyasa ko kasi niya, binyene ning ginukako. Biyasa ko, mayap ko kasi niya, gewa na akong pamuntok king balayan. Ali, it is plain and simple, a gift. Yang stuyay San Pablo, karing sulat na karing tao Korinto, nga na, inya matula kong ipagmapuri, ing dakal ko kainan, kanita, ing upaya ng Kristo, lalo na kong pasiknangan. Alakay nga pagmaragol, deng obispo, deng pari, deng diakono, deng susuyo keng pisamban, alala nga pagmaragol. Uling karapat dapat la, nun uli namong pinili nala out of mercy and grace ning Ginoo. Alaka nga pagmaragol nung aliwaing kekang kainan nga ng San Pablo. Nung makanyan pala, dapat ing talasuyo king Santa Iglesia mitmuyang kapakumbaban. Dapat feeling pa ngayon tuliran. Kempong English atin lang amanong entitlement ngara. You feel entitled, pa ngayon tuliran mo, karapatan mo, dapat mo, ingi ka yung pinili ng Ginoo, uling mayap ka, maganaka ka, mapanyaup ka. No. Nga naning meto nga talasulat, entitlement is the end of service. Potang feeling mo, karapatan mo yan, nakamaging talasuyo. Ing talasuyo, mitmuya king kapakumbaban. Entitlement is the death of service. Yang usto itang sinabi na ning miyang obye Santo Papa, ing kayang moto wari, miserendo atke
eligendo. Imburinan sabyan, king sarili kong translation, balbal ka, pero pinili da ka. Makitiperensya ka, pero inaos da ka. At yuka king kababan, pero tinas da ka. Ibat king kababan, mitas ka. Uling karapat dapat ka, nune pinili da ka. Nya, ni po yung sangkan, nung bakit kami pong pamuntok king Santa Iglesia, mangailangan keng marakal a panalangin. Uli na ning responsibilidad. Ting paganaka, kareng pamuntok, din pong ausan tamong clergy. O ano naman yung mensahe kareng laity, kayo po, miyembro na ning Santa Iglesia. Wari po, dakal tamo ning kay pigagap. Deng prinsipyo ang pong katutuan, akyakatang pakamalan at paniwalan, matutugon la kaniting panahon. Bakit? Uli na rin miyayaliwang kapaniwalan ang pong katuruan. Lalaganap ngeni. King kapaniwalan, yan, papasarda na yung batas, king pisasabyan da na yung batas, king same-sex marriage, king divorce, may pasar na itang king bill king reproductive health, at miyayaliwa pang kasasangkanan na direktang salungat king kaya katamong kapaniwalan. Ela pa kaya beken po tapong may skandalo kayo po tang ating ko nga balitan, pari, obispo, taong pisamban, maging sangkano ng iskandalo, may involve laking miyayaliwang iskandalo, pera o relasyon o miyayaliwa pang bagay. Neng kaya po may iskandalo tamo ne? Nung ako po may iskandalo, ako may iskandalo ko neng kaya. O maralas. Pero ning paganakanak kaya katamo. Waman, makatakot, makalito yung panahon, dakalya arapan kapag subukan ng Santa Iglesia, na anong paganakanan ng Ginoo kaya katamo, ding pasbol ng impyerno, ere sambutan. Nya sakto yan, sakto yung kaya katang dalit na pakibat. Na ano yung dalit na pakibat tamo? Ing anghel ng Ginoo, iligtas na la ring makitakot kaya. King English, the Lord delivers me from all my fears. Nga na. Liligtas na katamo ng Ginoo ka rin kaya katang takot. Pakanano? By giving us the assurance na iting balayanan ng Diyos, eya kang Pedro, eya kang Pablo, eya kang Santo Papa, eya karing obispo, lalong-lalo lang eya karing kura paroko, kang Kristo ya. Nya, waman eya perfecto, waman yung kahit tatamad tanang simba, ay, ako bisang simba kayang paring yan, nala na yung aliwan sinabi nung politika. Ay, ako bisang simba kayang pisambanta mo, paninang sobrang pisasabyan. Ay, ako bisang simba, itang metong karemang ulektan, neng kasungit. Waman, wapo dakal tamo hakit, masanting king kaya katang Santa Iglesia. Dakal. Eya perfecto. Pero, balayanin ng Diyos. Tinatag ng Kristo. Kayaya. At uling kayaya, ipaglualo ni king kasiran. Pabanala ni, biyaya ni. Baboni ting bato, italakad king iglesia ko. At sambutan, ding pasbol ning impyerno. Nga na ning Ginoo. Hoy ting kaya katang tula. Hoy ting balayan. Anong keno da binye di Pedro at Pablo. In karelang bie. Amen. Pasyag ka tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Dios, ikpang lubos mayupaya. Linalang king banwan pong yato. At kang Jesucristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pegli king upaya ning banalay espiritu. Mibait kang Nuana Mariang Virhen. Linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete. King Katlungaldo, sinubliyang mebye. Pepaitas ya banwa makaluklok wananing Diyos igpang lubos mayupaya.
Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabiyaan pong mga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang niyering mete, at king biye alananga. Amen. Kaniting kapiestan ding Apostol Pedro at Pablo, adwang nga siyas ning iglesia. Manalangin tamo kang Jesus, inganak ning Dios, nga tamong sumabi, Ginoo, antabayanan me, ingke kang balayan. Ginoo, antabayanan me, ingke kang balayan. Ginoo, gewa may Pedro, ing magliligo asan. Meto nga magliligo ka ring tao. Mitubod kang bayong apostol ngeni, banda ka laring makarandam, king kekang amano. Inya ng aming manalangin. Ginoo, antabayanan me, ingke kang balayan. King dagat-dagatan, inubos mong manahimik ding hangin. Baning bangkaring alagad, lumbog. Ipagluwalumeng kekang iglesia, karing bagyo ng kasalukuyan na panahon. Pagkaluban mong sikanan, ding kayang mamuntukan, inya ng aming manalangin. Ginoo, antabayanan me, ingke kang balayan. Kay ba't mong sinubling mebye, tinipon mong makapadurot kang Pedro, ring sasalpantaya keka. Anting mayap ming pastul, tipunan mo ring sabla mong balayan, king metong akawan, inya ng aming manalangin. Ginoo, antabayanan me, ingke kang balayan. Tinubod meng kekang Apostol Pablo, bang ipanaral ing maya pabalita karing pagano. Bustan mo dasnane ning kekang mensahe ing balang lelangan, inya ng aming manalangin. Ginoo, antabayanan me, ingke kang balayan. Pigkatiwala mo rin kekang iglesia rin susi ning kayaryan. Ibuklat me ing pasbul ning banwa, karing hanggang sasalpantaya king malugod mong lingap. Inya ng aming manalangin. Ginoo, antabayanan me, ingke kang balayan. Tanggapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan tamungan. Yulino sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatad tamong miyango na biye. Ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, antabayanan me, ingke kang balayan. Ngeni aduan tamo'y sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, kambilan me ingke kang iglesia, papanatilyan mong mabye ingke kaming kasalpantayanan, at bustad mong sumulong ing diwa ning komunidad ke kami, ngeni at kapilanman. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning katang daon, matanggap ya arapaning Diyos, igpang mayupayan tuto. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo. Ki kapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. Ki kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa igpami, mantabi sanay panalangin ding banal ay apostol, San Pedro at San Pablo, kaniting ain au meminang idawon king banal alagyo mo. At sopa na kami sanang maging matampa king sakripisyong umenang migampanan. King kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi ake kayongan. At keka antimorin. Yat nayo ren pusoyo. Makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat-dapat at matulid, sukat at makakabos, ing puryan at pasalamatan daka kapilanman at nukarin man, o Ginoo banalaig pa, Diyos sa malugod at maganaka. Uling biryan mo kaming mipamatulan, karing nuan ay apostol San Pedro at San Pablo. Kang Pedro, antimong pamuntok ning kasalpantayanan, as sukat ming bitbitan, at antimong talatatag king bayong kapulungan mo, karing palipi ning Israel. Kang Pablo, antimong matalas ng talapanaral ning katutuan mo, at antimong talaturo at pantas, at tutuburan mo karing pagano, aawsan mong salpantaya keka. King makayaliwang obrang gimpanan, ning balang metong karela, ikwareng tinatag ing metong a pamilya para kang Kristo. Pe pangayin tuliran da ing pakamal at kagalangan ning meto yato. At miputungan lang miyagnan king korona ning tagumpe. Ulinita, kambering sablang banal at anghel, parang alanda kang emunano, alang toknang ngaming ang pupuri. Ika pining banaloig pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugme ing espiritu mo, antimo intitipang ambon, kareting ayin mi, ban pabanala nala, at para kaya kami, gawa na lang katawan, ang pondaya ning ginuming Jesucristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang loob dinaw ng biyena kin pamaylas at kamatayan. Kinuha na yung tinape, pepasalamata na ka at pinuri. Dinwang na iti kareng disipulo na at ngana. Kuwanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Itiing ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinumaning kalis. Pasibayo pe pasalamatan na ka at pinuri. Dinwang na iti karing disipulo ng ana. Kunan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Iti ing kalis ning kanakon daya. Ing daya ning bayo ampon alang hanggang tipan. Amibubu para ke kayo at para karing sablang tao. Banketa, ipatawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ing gaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing kamatayan at ing pangasubli ng mebye, daraon mi akeka iting tinapen imbye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Ikamingansan ang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal espiritu. Ganakan me o igpa, ing banal na kapulungan mong makalaganap king meto yato, ban miganap ya king lugod. Kamberang Leo kaya kaming Papa, Florentino ing kaya kaming obispo, Pasiano ing kaya kaming obispo emerito, ding sablang obispo, pari, diakono, at ding sablang susuyo king banal na kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming matudtud na king kapayapan. Tanggapan mo sana king kekang kayaryan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biyalananga, ban kayabe ng Maria, imbirhen induring Diyos, isan Jose, imbanal ng esposo, ring sablang apostol, isan Pedro at San Pablo, at ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburyan kaya banim panahon. Apuryan ampon apaligayan da kasana king kapamilatanang Jesucristong anak mo. King kapamilatanang Kristo kambena at kaya igpang mayupayan tutu kagum nim banala Espiritu. Pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Kim panalangin tiro ng Ginoo Jesucristo, anyawaran tamo'y tetagan, manatiling tapat king kaya katang kasalpantayanan, at sikanan, ban ipasyag yaiti, ing kasalpantayanan pisyag ng San Pablo at San Pedro.
Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan ning kekang pakalulo, parati kang mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at ing kayo pa yan ang puaning ligaya, manggaman king alananga. O Diyos, sa igpami, ing ginuming Jesucristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan. Agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, mantabe parati kaya kayongan. At kaya ka, antimorin. King masayang paralan ni Dakya tayo kimbalang meto ing kapayapan ng Kristo. Kapayapan kaya ko nga po. Salvation to those who listen. Nyo ing ginutang Jesucristo, ing minaos kang Pedro at Pablo, yamo naman ing mamaos kaya katam. Mapalad tam, itamo ausan ang tanggap king kayang katawan. Ginu, kumatampang tanggap kaya ka, dapat yakyas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan at dayang Kristo, idala na katangan sana kimbye alananga. Amen.
dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsu ka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguranda ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot pauli ning ngening pinandit, era ka tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana pa tulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tam. O Diyos, ay pami, ikami sanang mesese king banal na sakramento ning katawan at daya ng Kristo. Bibibye kaming matampa antimong galame ning banal na kapulungan mo. Banking pa magparatimi king banal na pamisulusulo at kasalpantayanan, amiraras ke kami ibat karing apostol, maging metong kami puso ampon kaladwa. At dana ng tetagan ning lugod mo, king kapamilata na mo rin Kristong ginumi. Amen. Mapilan mo pong kapabaluan. Para king kumpilan 2025, agatan laring sablang pengari at guardian, bani palista ring karelang anak para king pamagsadya, king sakramento ning kumpil. Maganap po ing pamaglista, balang alas 8 hanggang alas 11 ning abak, king parish hall, karing makatuking petsa. July 12, July 19, July 26, 2025. Kari naman pong parokyanos tamo king Barangay Bulaon at Barangay San Rafael, maganap ing pamaglista karing kaya kayong bisitas, karing may sabing aldo. Ding requirements po apin ing makatuki. Baptismal certificate at registration fee amikiyalagang 150 pesos. Paganaka po, no baptismal certificate, no registration, and no late registration. Dakal pong salamat. Talakatam. Babiya ko kaya karing susi ning kayaryaning banwa. Ene sambutan ning pasbol ning impyerno. Makatalakad ya babo niting bato. Kasanting ng paganaka, kaya katamong balayan ning Diyos. Ditang pamuntok at itamong miyembro ning katawa ng Kristo. Yung ginuman tabi ya kaya kayungan. At kaya ka antimorin. Iduko yung buntok yo para kim bendisyon. Adwan tamo yung bendisyon ng Diyos, banita mo ring maging iglesia ng Pedro, matatag king kasalpantayanan, makatalakad babo ning batu, misasan metong anting katawa ng Kristo, ae malyaring malupig. Maging iglesia na katamo namang Pablo, masigasig alang angganan, mabiling patag anggang i Kristo, rea kilala ring sabla. Mananasanang ing Diyos, bendisyon na kayo, at iting metong abalayan, ingig pa, ing anak, at ing banal na Espiritu. Amen. Ing kaya katang kapag masusyan mi daon umena kayo, at maging kabilugan na yato, at katawa ng Kristo. Salamat, King Diyos. Magrasyan Domingo kaya ko nga po.